мардуми ғариб яъне мардуми муҳоҷир яъне мардуми хайрхоҳ бидонанд ки дар куҷо хайркардисиянд. ҳаромхӯрҳо бобои номуҳтарамтон и аз Аллоҳ наметарсаи агар аз Аллоҳ бисёр скриншот кардан рӯй кардан 75% як гап хай номуҳтарама дидем ки дар ҳама видеош ба даҳанаш ба даҳани ҳаромуш мегарда мега ки мегем биро намоз бихонем. охир ман намоз бихонам батра чӣ? Намоз нахонам батра чӣ? ин шахсият як фитнаандози ҷангаандози падар лаънати худо зада ямил ҳаромӣ паати беақл ҷангандозӣ мекунад байни мақсад ду бародар фақат кунлесакӣ мекард одамои ҳаромхӯра ва бидонанд ки барои чӣ хайр кардесиянд мақсад ва ҳдафи ма ҳамин шахсиятҳо барои кисаи хичонакор ин мусафеди кунлеса як кас конкурс мекунад, як кас реп мехонад, як кас арғиш меравад. Ма кира ҷанг андохтам бародарои азиз. Ту актёр имонша заифиша беақлиша далбаёбиша бибинен ки ҳозири хоҳиш кардем мо як дуо бутем ба мардуми сарбуланди рӯзакӣ гуфтанӣ ҳастем ки шумо дигар мара бобои қанд нагем язнаҷони қандам бигем. Аз мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ман хоҳиш кардагим ки дар болои сари блогерҳо ин ҳаромзода ин кунлесак мардума тафриқа ҷанг на мақомот шумо да кордор мешава бародари азиз. Ин маин бародари азиз дар Тоҷикистон пури сатракия пури ришакия валлоҳи қасам мехӯрам агар имрӯз Эмомалӣ Раҳмон намебуд имрӯза Тоҷикистон аз имрӯза Афғонистон баду бадтар. Лекин барои ин бобои ҳаромхӯрҳо ки муроҷиат кард бояд ман шермард боре باید ایده جواب بابای حرامخورا شناسیم برادر عزیز همین فهمیدم که بیناموس دادری خودش برومد گپ زد چکی یاخی یک خدا زده یک پدر مادر خودش گوش نکرده میکرده دیگه من خطی چی گپ زنم برادر عزیز با مراجعت میکنم با بعضن گروه ها و بعضن آدما نسبت ما یگان ویدیو زیادی نکنیم ما شما در بلوگر نیستم تو ایدبک تو هیچ تو نالی به نام خداوند بخشنده و بنهایت مهربان دوستان و برادران عزیز اپا و خواهران خب برادران عزیز شما دیدین که این بابای حرامخورها این نام من موندگی نیستم این نام برادرای موندن که یعنی که در افیر خودش نامش موندن بابای حرامخورها این خدا ناترسی بابای نامحترمتون این از الله نمیترسه اگر از الله بترسه باور کن ما با خدا و با خدا قسم برادرای عزیز ما کامنتاری خود من نمیخونم میخوانم که ما ای نامحترم بسیار برادرها اسکرینشات کردن روی کردن خواندم نگاه کردم بنهایت گپای بدش گفتیم 75%ش یک گپ گفتگیان که برای نماز بخون پد بالای گور رسیده خیلی نامحترم دیدین که در همه ویدیوش با دهنش با دهنی حرامش میگرده میگه که شما چیکار دارین شما چیکار دارین میگم برو نماز بخونیم آخه من نماز بخونم بتره چی نماز نخونم بتره چی برادرای عزیز ما با شما یک گپ دارم که یک گپ میگم که این شخصیت یک فتنه اندازی جنگ اندازی پدر لعنتی خدا زده مرا ببخشین برادرای عزیز که این ریش سفید ایرانی میگن که نگاه نکرده گپ زدین بعضن وقت یعنی یک بعضن کلانو یعنی خیلی برنگ یعنی حرامی پاتی بیعقل جنگ اندازی میکنه بین مقصد دو برادر دو دوست و دو رفیق ما برای چی گپ میگم برادر عزیز برای میگم که شما ویدیوش تماشا کنین که وقتی در تاجیکستان بود فقط کونلیسکی میکرد آدمای حرامخوره فقط بردار میکرد تو بابای نامحترمی کونلیسک بابای حرامخورها یک بار ویدیوی خود تماشا کن بیا بعد ویدیوی ما را تماشا کن که در ویدیوی تو جنگ اندازی بسیاره در ویدیوی ما حقیقت چیزای ریال چیزای دکازت قطعی که مردم غریب یعنی مردم مهاجر یعنی مردم خیرخواه بدونن که در کجا خیر کرده‌اند بدونن که در کی خیر کرده‌اند و بدونن که برای چی خیر کرده‌اند مقصد و هدف ما همین بود که ما دکازت کردم که در این شخصیت‌ها باور نکنین این شخصیت‌ها برای کسای خودشون کار میکنن نه اینکه برای احتیاجمند برای یک مقصد معیوب و برای یک بیوزن و برای یک مقصد شرمنده و رحمنده اینا این بلوگرایی که بالا اکرام برادرشون اینا برای اینا کار نمیکنن اینا برای شکمی حرامشون کار میکنن رنگی تو بریم خب ما نمی حرامک هیا بردیگمون این حرامک که شما میبینید برادرای عزیز
این شخصیت برای یک چیز شما میدونین ولی هدفی همین اومدنش شما میدونین برادر عزیز ما اگر شما نمیدونین لیکن من میگم شما دکی این همین آدم آورده بعضا حرام خرای پسی نمیشیدنی آوردن استفادهش برده سیان گپورا نشانش داده سیان این همین پروتفی آدمایی که درباره مسجد گپ زده بودن درباره مسجد کسی گپ زده بود این حرام کونلیسک برآمده درباره هموا گپ زده است شما اهمیت بدین برادر عزیز شما این چیزا اهمیت بدین شما مسلمان باید زیرک باشه باید شما ساده نشین شما را باید برای ریشی سفیدون گفته فریبتون نکنه برادر عزیز این شیطانه این شیطانه من شیطانی همین را دکزت کنم که همین چه شیطانه برادر عزیز همین شخصیت وقتی که مسکو اومد وقتی مسکو اومد برای چی پیش ای مسکو اومدنش یک نوری را مونکی با پای پدرش ناخونش گرفته سه شوشته سه در دوی تغورا این ویدیو اگه جا میدونه 2 سال پیش ای 3 سال پیش ای ما نمی نورا اینا هم خیممون شما گوش کردن تماشا کنین گپ بزنم دا شما نگاه کنین برادر عزیز که کاگوتا دوی پدر گرفته سه برادر عزیز این ویدیو 2 سال پیش ای 3 سال پیش ای لیکن شما گپی دادرش فهمیدین که یگون کس گوش نمیکنه روزگی پدر و مادر گفتن روزگی الله های من گپی کمترک دادرش فهمیدی این گپ یگون تایمورا گوش نمیکنه نه گپی پدر نه گپی مادر یگون کسا خب گوش کردین گپی دادرشا دکزت که نمیخیل میزنه دک دلیل دکزت ایده زیاد میشه خب برادر عزیز یک چیز دیگه میگم که این کونلیسک که شما میبینین این کونلیسک یک چیز باید میومد بعضا حرامخورا را سفید میکرد تازه میکرده باید ایره حج روی کنند برادر عزیز ما گپی هوایی گپ نزده ایستم ایره آوردن استفاده برده ایسای بعضا شغالا این شغالا را ولی انیق کردن در کورایی که ولی بسیار باید کنوشون عقیب کشیده سینده بعضا شغالا خب بر پدری همه آدم لعنت که در ویدیوی همین خدمت رسانی کرده گیای من میدونم کوری مسافر کونلیسک نیست این مسافر کونلیسک از بتمه بگم میتونم بخشش اپا و خواهرو برادرو هزار بخشش من باید زنده گپ زنم این مسافر کونلیسک که نمیدونم من بته بگم میتونه کونته شده گیای یگون جای گپش نیست آخه یک بار شما نگاه کنید چیزی که همه ساخته همه چیزاش ساخته این منتج کردن نمیتونه ویدیوشا این در نپیسی ویدیوش به نام پروردگار خیلی نپیس در یگان ویدیوش نیست در نپیس کردگی در ویدیوش نپیس کردگی در همون ویدیو نپیس کردگی خب این خیلی منتجی کردن نمیتونه این خیلی کاور این خیلی کردن نمیتونه که اپلود کنم ویدیو کاور نام داشته همون را کردن نمیتونه من همین گپ میگم برای این مسافر کونلیسک خیلی که در همه ویدیو میگم که عزت از جانب الله عزت الله میتیه و عزت الله میگیره این چیزا فراموش نکن که عزت الله داد انشاءالله الله میگیره برای چی برای که تو کونلیسک خدا زده پشتی یک نامردا و نوجوان مردا را میگیری به دهنی پر با گپ میزنی و یوقتی برای چی برای تو را دت تنگه پل برسه برای همون شمی حرامی تو ای خدا نوترس ای نوجوان مرد ای الله تو را خار کنه مسافر نشیده خداوند تو را به این سن سال نبرده میکش تک تکی در بین جوانای خدر جنگ نمیانداختی تو میگوی جنگ انداز ما در کجا جنگ انداختم ای برادر عزیز اپا و خواهرو ویدیوی ما دلیل خطیه دکزت خطیه اگر ما یاز میگردم میگه که ما نمیگفشه یک کس کنکورس میکنه یک کس رب میخونه یک کس ارگوش میروه یک کسی دیگه یگون کاری دیگه میکنه چی میخیزی همه را افسوجات کسی کیه همین ما التماس میکنم ما زایرون نمیسه بلو همین بلو هم زایرون میسیم ایدی به تو بلوگری تو چی تو ملایی چی تو ملایکهی چی تو آدمی نستانداردیانی کی گوش کردین خیلی بیناموس دیدینش این بیناموس های حکومت جمهوری تاجیکستان کودکس داره برادر عزیز سرقانون داره برادر عزیز پروستاتا یگون شخصیت بردن محکم نمیکنن برادر عزیز یگون شخصیت برادر عزیز ما دلیلایی که برای حرامخورا برده آورده موندگیام فراموش نکنین که ایده با دلیلای سختتر ما در ارشیوم دارم که اگر
ма ба ягон ҷавобгарӣ яъне ки ягон шахсияти нисбати ман шикоят мекунад, ма далелҳои айвайда сахтара пешниҳод мекунам ки яъне агар ма барои таъхири даштномам агар дар ҷавобгарӣ яъне мақсад тиб қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон агар дар ҷавобгарӣ кашида шавам, ба ё 2-3 баробар аймада сахттар кашида мешавам. ҳар кас бародарои азиз тибқи қонунгузорӣ ҷавоб метавам. хеласе дар назди қонун ҳама як ай. ҳамин хеласе бародарои азиз. Икияни шахсиятҳо ки ҷавоб намедодиям. охир ман ки ҷавоб додам, ту ҷангандози фитнаандози кунлесак тама биззати на ҷавоб метӣ. ту хиёл кардӣ ки мо ҷавоб ту фақат худат заявление карда метонӣ? ту ҳамин хел фикр кардӣ? ту охир ман бовар дорам ки ту заявление мекунӣ, ту меяи шикоят мекунӣ айболои ман бовар дорам дар ҷое ки додарои хита бурда заявление нависондӣ, ман киям? бародарои азиз, ба Аллоҳ қасам мегӯям, додарои худаш дар бурда заявление нависондагия ёдам. ба Аллоҳ қасам мегӯям, дар додарои худаш бурда заявление нависондагия. хоб бародарои азиз, ман ҳамиқа мегӯям ки ман видеоро дароз намекунам. як кунлеса ки худо задаи беэмони аз худо дурай. И актёрай, бародарои азиз, и актёрай. И озим бебуроя, немериш сафедш қати, як бор гирия кна, ин қадар доказатои ма, ин қадар далелои ма яксон мешававу мардуми тоҷик дилсӯз ки аст, мега бобои қанунай хел кардан, бобои кунтирай хел кардан, и кунлесакай хел кардан, аслан и бобои ҳаромхӯрай. Ира дига бобои қан нагин, бобои ҳаромхӯрҳо. Тамом, гап нест дигар. бародарои азиз, ягон гапи баланд гуфта бошем, ҳазор бахшиш. ман ҳамиқа мегӯям ки хайбчи номери яги саги лаин анами шахсиятай. анами шахсиятай. ҷангандоз дар байни блогеро анами шахсиятай. ман кира ҷанг андохтам бародарои азиз? ягон бор ягон каса байни якдигараш ганда кардам? ягон кас айном ягон каси дига бировардам гап задам? ҳар касеро ки бировардам, далел қати бировардам, доказат қати бировардам ва ӯ шахсиятое ки бировардагимшона ба даҳани хичон мегардам, мегӯянд ки ҳол мо ҳамин кора кардем. видеои мара як бор дига тамошо кунем. ин номуҳтарами бобои ҳаромхӯрҳо мегарда, мега ки ман мерам нисбати ту шикоят мекунам. охир мо охир алҳамдулилло мо милитсия дорем, прокурор дорем, суд дорем. шумо медонӣ ки ту медонӣ ки дар ҳар як сохторо, дар ҳар як идораҳо 4-5 шахсият ба як дела сару кор мегира ки яъне ки тафтиш мекуна, яъне ки мақсад месанҷа ки дар ҳақиқат ҳамин яъне ки мақсад ҷиноят ҳаст ё нест. лекин видеои тура бикунанд номарди ноҷавонмард, видеои тура бикунанд, ман ҳама видеои тура копия кардам гирифтам. агар ҳамин видеои тура бикунанд, бисёр ҷангандозӣ дар тай. ту сулҳ мегӯӣ ки ман мехоҳам сулҳ кунем, оташбас кунем. охир кунте бира хонаи хита ҷамъ кун, бира оилаи хита ҷамъ кун, фарзандот ҳатто гапта намегирӣ. таи худат дар видеот гамуд видео кардӣ, гуфтӣ ки ман барои бачаи худ ман гуфтам дар видео, бачаш дар обращение карда, видео обращение карда ки бира очата хабар биги, очата занг бизан. дар бачаи худат ба гуфти худат ина. чӣ дигар ҷои биумедай? гирифти видеота удалит кардӣ кон прямой эфирта. бародарои азиз, як видео мемонам, гӯш кунем, тамошо кунем. خیلی کلینه هم خیلیش کلینه چی خیلی هم خیلیش خدا نمیزند، خدا بزند ترا، خدا خارج کن، خدا به همین. برادرها دیدین؟ ای حرامزاده چی بوی اومد ای چی ما چی تربیت گیریم نه میگم مثل میگردم میگم پدرو رو حرمت کنین. آخه تو کنته ای تو چخیلی پدری تو پدر حیوانی حرامزاده ای تو کی پدر میگه تو نخود قطعی نه تو پدر بگوید تو پدر بیسوبیا تو نخود طرفی همین ممکنه که نبیره ای تو باشه همون شخصیتی که همین چیزا نویسونده تو هم خیلی جواب میشه دیگری نباشم. ای برادر شیطان او چات شیطان بابات شیطان خودت شیطان اهل اویلت شیطان زنده باشی. اینا برادر عزیز ایشتا چی میگین؟ ده همیش چی میگین شما؟ آخی اگر که همین در ویدیوی من همین خیلی که باشه خیلی ویدیو هم خیلی گپا باشه من میگم ما ایش نه ما گناهگار بودم اینا ما پست بودم ما برو ما اینجا به کی ما شرمنده شدم خداوند شرمندگی نگاه بداره تو شرمنده روی یوتیوب شدی تو اکتیوریه تو اکتیور ویدیویی که 4 سال 5 سال پیش ویدیو کرده برو ورده پدر تا
намоён кардеси. хайна майлаш ина майла ту дуои падар гирифти чи ба просто так ами видеора намонди просто так намонди ки мақсади ава дуои падар гирифтагиам дар ютуб 1-3 сол пеш намонди ами чиза гирифти видеора намондесаи вақте ки ман гап задам бурварда мондесаи барое ки и чизати яқин медонисти ки ман мекунам барое ки ман қатита гап задагӣ будам ки и чизора ман медонистам ман қатита гап задагӣ будам гуфтагӣ будам ту худозада ба қасам хӯрда будӣ ки ман барои ту видео намекунам не ки ту бурумади гап зади номи мара ку ту номи мара чандин видеота хай када гап задӣ охе бача ман домодут нестам ман бурӯи ҳар гап занӣ бугардӣ охе чӣ кор кардеси ту ҷангандоз тии бародари азиз як чизи дига мемонам и ҷангандозӣ нест бародари азиз и як чизе аст яколе бо куншаи тараф мекунам мегардам мега ки ами хел гапҳо ҳастайда клип дуай мекунам мегардам мега ки агар мақсад мо аймуҷа мисол қича бо як сафед мекунада испрайт мекунад имин ами масъала хати и ҷангандозӣ нестай просто ман ина барои ҳамин мемонам ки бародарои азиз и худозада шумо ами худозадара ами имонша заифиша беақлиша далбаёбиша бибинен ки бобои ҳаромхӯротуна ки як бор ҳами далбаёбия мира бибинен мо намира ҳозири хоҳиш кардем мо як дуо бутем ба мардуми сарбуланди рӯдакӣ гуфтанӣ ҳастем ки шумо дига мара бобои қан наген язнаҷони қандим бигӯен чӣ бугум ёра ямира ман чӣ бугум бародарои азиз шумо худтон бигӯед ман дига гап намезанам ҳамиқа гап доштум ман ҳамиқа гап дорум хоб ман дар ҳар як видеом яъне ки мисол 8 видео дорум 10 видео дорум ман намедонам рости гап чанд видео дорум дар ҳамин 8-10 видеом 5-6 видеомда аз мақомоти ҷумҳурии тоҷикистон ман хоҳиш кардагим ки дар болои сари блогеро як шахси масъул бимонам ман бародари азиз апа хоҳро ҳар кас ки аввал видеои ман тамошо карда омадагия и чиз ҳастай ба ҳамин хотир ман боз хоҳиш мекунам аз мақомотҳои ҷумҳурии тоҷикистон ки дар болои сари блогеро як шахси масъула бимонанд ки яъне ки ҳамин ҳаромзода воре инами кунлеса горе мардума тафриқа ҷанг наандозанд мардума саргардон накунанд ина ба ин душман накунанд ман ҳар чизе кардам агар видеои ман кадом видеоем ки набоша яъне ки аз қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон яъне ки агар берун боша яъне ки мақсад зидди ҳамун қонунгузорӣ боша ба аллоҳ қасам ман ҷавоб метавам ман медонам ки барои муроҷиат карданам ба мақомотҳои ҷумҳурии тоҷикистон баъзан гурӯҳҳое аст ки ҳоли бо мебироянд ягон видео мекунанд ё ягон гап мезананд ё занг мезананд ман ба тамоми гурӯҳҳора ҳама медонанд кадом гурӯҳҳоай гап мезанам муроҷиат кардаистам гап задистам ки чӣ хеле ки нами бобои ҳаромхӯрора буроварда огоҳӣ карда будам гуфта будам ки як борга номи мара дар эфир дами видеот мегирӣ мебурам видеот мекунам ман ба тамоми гурӯҳҳо ҳамин гапа мегӯм ки ман видеои шуморо дорам ки шумо видеозубано гап мезанем бисора хатима занг мезаден ку занг мезаден давлата ганда мекарден ҳукумата ганда мекарден ман ҳама записора дорам ки шумо хатима чӣ гап мезаден ва чӣ даъват мекарден ва чӣ хел давлату ҳукумати азизи моро паст мекарден ман видеои шуморо дорам баъзе пиён буден баъзе танаи лич буден ки мебурен ба гуфти худтон минбар меген ба гуфти худтон минбар меген ба номи парвардигор аз ислом гап мезанем ман огоҳӣ мекунам ки агар ки ҳамин як бор дар як видеотон дар як эфиртон чӣ каре ки гуфта будумтона ин чиз омада аст бо мегумтон номи мара мегирен ба номи парвардигор камера микрофона мегирам сентри москва мебурам любой шаҳри россия мерам оиди шумо яъне ки маълумот мегирам ки шумо киен дар ҳаёт ва чиен ва мардум нисбати шумо чӣ андеша доранд ман миллионҳо бор шукрона мекунам ки дар чунин давлати азиз яъне тоҷикистони азиз шаҳрвандии онҷоро дорам ва шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон ҳастам ва шукрона аз он мекунам ки чунин роҳбари оқилу доно дорем ин шӯхӣ нест бародарои азиз валлоҳи қасам биллоҳи қасам баъзанот барои риш гап мезанем баъзанот барои сатр гап мезанем меоли бизанг мезананд имина барои ҳамин чиз гап мезананд мадада мега ки хайна ту ба ҳамин риши тоҷикистон бара охи бародарои азиз апау хоҳаро ҳамин вақти шумо барои рост бошен
ба номи худо шумо худтон шермард воре гап занен ягон мақомот шумо да кордор мешава бародари азиз. Ман шахсан ман надидам як сурати марамо ина бародари азиз. Инами майин бародари азиз. Ин сурат 2011 солай. Бародари азиз, ҳамин сурат майин 2011 солай дар пеши майдони Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ай. Хуб. Бародари азиз, вақте ки шумо як шахсияте ҳастен ки алҳамдулилло 5 вақт намоза мехонен ва дар мисол ягон гурӯҳову ягон фикрову ягон ақидаҳои ноҷову ғалат мақсад пайравӣ намекунен, мисол ҳамкорӣ намекунен, шуморо ҳеч ка кордор намекунанд. Барои як иши шумо мондагӣ бародари азиз, мақомотҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, махсус амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ мекунанд. Моҳҳо, ҳафтаҳо, рӯзҳо таҳқиқ мекунанд ки шумо киен чиен, баъд меоянд қати шумо суҳбат мекунанд. Просто так навоздух, ҳеч кас қати шумо намеояд, гап намезанад бародари азиз. Яъне беасос шуморо гап намезанад ки ришта бигӣ, сатрта бигӣ, дигар. Ба номи Аллоҳ, одамое ки дар Тоҷикистон ҳастен шермард воре, айрӯи виҷдон дар комментария бинависонен ки дар Тоҷикистон пури сатракӣ ай, пури ришакӣ ай. Охир бачаҳо, павхораи бародаро, шумо баъзан барои даъват ҳастанд, дар ин ҳамин Россия ҳастанд, ҳамин Россия ҳастанд, баъзан гурӯҳ занг мезананд, валлоҳи қасам мегӯянд ки эй, ту ини хеле гап гуфтӣ, ту мера дар уҷа делат мекунанд, ин хел мекунанд, он хел мекунанд. Ба Аллоҳи қасам ино метарсанд, мегӯянд ва эй, дела нашем, ин хел нашем, он хел нашем. Охир бародари азиз, агар ки делакунӣ осон нест, ман бо гуфтам ки милитсия кор мекунад, прокуратура кор мекунад, суд кор мекунад. Бародари азиз, ин се идораи бахвати Тоҷикистон ай, ҳама ино кор мекунанд ки тафтиш мекунанд, таҳқиқ мекунанд, мебинанд ҳоё агар ҷиноят боша, агар ҳуй мекунанд, о ҷиноят накарда бошед, чӣ ҳуй мекунанд тара ки мардума метарсонед, мардум дига ҳамун Тоҷикистона фаромӯш карда дига намеравад. Бо гап мезанӣ дар баъзе ҷоҳо бо сиёҳ мекунанд баъзан вақт. Бародари азиз, ман ҳамин қадar гуфтанем ки ман ватанма дӯст медорам, миллатма дӯст медорам ва президентма дӯст медорам бародари азиз. Агар ин президент намешед, ин президенти оқилу доно намешед, валлоҳи биллоҳи қасам бародари азиз, имрӯза Тоҷикистон аз Афғонистони имрӯзада бадбаттар мешед. Бародари азиз, валлоҳи қасам мехӯрам, агар имрӯз Эмомалӣ Раҳмон намебуд, имрӯза Тоҷикистон аз имрӯза Афғонистона бадбаттар мешед. Барои ин бародари азиз, ба гапи ҳар номарду ноҷавонмард гирифтор нашен. Хай гапои мисол бояд як ба видеои адели мекардем бародари азиз, лекин барои ин бобои ҳаромхӯрҳо ки муроҷиат кард, бояд ман шермард воре бояд ида ҷавоб медодам. Не ки и ман ҳамин фаҳмидам ки беномус ай, беномусӣ айгуҷо буромад, додари худаш буромад гап зача ки и охи як худозада, як беэмона, як охи як ҳеҷ каса охи ман чӣ бугум охира дига охи як одаме ки мақсад падар модари худша гӯш накарда мекарда, дига ман қатъи чӣ гап занам бародари азиз, ман қатъи ҳамин чӣ гап занам ё шумо чӣ ҳамида баҳо метаҳем. Ман ҳамин гап мегӯям бародари азиз ки худованди меҳрубони нигоҳбон томоша ягон гапи паст баланд гуфта бошам, ҳазор бахшиш бо муроҷиат мекунам ба баъзан гурӯҳҳо ва баъзан одамо. Нисбати ман ягон видеои зиёдтӣ накунем. Ман шумода блогер нестам. Ман алҳамдулилло тиҷорати хуб дорам, як тиҷораткорам, ҳазорум бо шукр ва дар шаҳри Москва ман 7 сол шид ман дар Москваям ва алҳамдулилло кору фаъолияти хидмат дорам. И ҳаром, як бора мегӯям гапи ҳамеда, як бора гӯям ҳаромамон. Прекрасный кас намени ту ки худо? Ту медони ки ту ҳеҷ кай ҳами ки Исмоил бад расид қати гапучаб. Ҳами ту идбек, ту ҳеҷ кай, ту ноли. Ҳаромхӯр ту, ҳаромхӯртарин ту айгуҷо худ ҳастӣ. Ман ҳамин саволи ту дар ҷавоб додам, баъд тамом диле оромон намона. Алҳамдулилло ман алҳамдулилло ҳазорум бо шукр зиёда аз 40 та коргар дорам. Зиёда аз 40 та коргар дорам. Минимум коргарои ман 70,000 ойлик мегирам. 70,000 рубл. Ранги ту кунресакӣ карда дами куни ира бигирад, дами куни ира бигирад, хеле карда намегирам. Ҷанг андохта намегирам, намегардам. фаҳмидӣ? Ман ҳамун шермарди ҳастам ки ҳамин ҳақиқатҳоро болои об ровардам. ӯ одамҳоро ки зуршон нарасиданд, ти беэмона дар ҳамин кор бозӣ дронданд, тра истифода карданд. фаҳмидӣ?
бобои ҳаромхӯро шиносем бародари азиз. Худованд нигоҳбон tomosha.